Dumi, mabali namin. Ay, nabanog ako na. Ngam, lipasi ko na ito'y. Masapol ang maparaspas na ito'y lidda. Tapno mawaknitan ti sigod adalan. Apang lintigan na sumalog ngagtrong ito. Ay. Ay, gusto na itan. Umay kanta mahal daw tan. Ay, adan ni Suping anag itugot iti balon. Wey, numayakon! Limawakan at adagayam ngimunag dayta kanal. Apagrusudan ti amin adanom ngaggapoy ti bantay. Numadanon ti... nay. Imbaglakid ting. San adita ti sinurot ko ang nagparaspasan. Natinagak kumandita na unag kanal. Narigat amadlaw at panggayam dayta. Ay sus. Ay. Nagunag ka talaga. Jaksapay makita tilansad na. Ay. Bustay, ganyan ko ang dita. Umay kan Awen, numayan. Itala maduktalak akastagayam ti kaunag dayta kanal. Nakurukura ni Diyosto. Kat adda pa yung gungugong dita. Ay, nagpresko ti angin. Mayat mo't tinapanunot mo. Apa nang isublimon iti salda to'y talon kat datayon ti mangsukay. Wen, naimbagla pagpalabas ako iti oras. Ta saan ako nakapitan ti barangay. Binaybayan sa amot tinang salda. Tadi namot sino kay amin dagiti kinilang. Nga raw. Sayang dagiti nagkalaganan na kinilang. Day, mangayab kan iti kadwa magtrabaho. Sana si ka mismo, tiyagtrabaho ka dagita. Ta mga numakaala ka pa'y iti sakit mo. Parang no adda maayaban natin ay. Nakaun unag matgayam ti kanal pagrusudan ti danom ngaggapoy ti bantay. Anyat pagtungpaalan na nga no sana kasta. Nagpigsa ti puwersa ti danom ngaggapoy ti bantay no pa nagtutudo. Talaga nakurukuran aday ta kanal. Inakto ituloy aparaspasan dagiti lidda ijay. Tagarami na kitirang tay ija kanal. Mangayab kan tulangan iti sabali amang trabaho. Awan nga ro ti amo ka mabalin ngayaban. Kano addaman. Kat jay tulangan maarado asigod a kinilang ti patrabaho. So kaya matlaang dagiti nagkalaaganan na kinilang? Ay wala. Sayang mo't dagijed mo a kinilang. Napinta sa pagmula ni tinatangijay. Ta sinagmutiwae ka pangawidan iti pagsibog. No awan maayabam, awisam to ni Duming no dawayana. Nya, ay awan na. Makumikom da jay. No adawayana ko nakbait. Isuntot ti kadom ang mga ramit itirang tay di ta kanal. Nagsaya atin tagilad dito kalaba. Ilidap ko dito'y. Uston to nagsubli ni Sufeng nga napanangalay ti bunga ti atap apatane di talikod. Ay, mayat mo tadengdengen daya. Wakaturog akatalagan. Ay, naimbaglakit din, tasimurot mo't lang ni Duming gitaen ni tatang mo nga agar-aramit itirang tay. Nakonsensya nga taa. Nagpasagid mo't ngamin ni tatang itay. Napintas sa pagpalailangan dito'y away. Iso sansanak nga tati umay dito, Rosa. Sansanan tayo Kadwadak, nanang. Ay, kit na sayhat. Ano magustuhan mo't dito? Magustuhan, nanang. Pagwatwatan ti panag na nga umay dito
Makarelax mo't da taon at datay dito. Talaga apresko ti angin. Dahita, tinagkunaakan tatang mo, nga isublimin jay kwarta tinang salda. Tada kamin timang sukay. Wana, at damot panglakaan nga agtalon itan. Saanan akas ide, ano awan nuang tay manalon, talaga marigatan. Iso anasaya at launay, tada kayon timang sukay. Mabalin nyo ti agpamulay, ti nagduduma anatang dituyan. Katuan mo. Ano ka di ka nakatinagam? Ha? Ala, ni tatang Richie Ay, anyat ko nada. Natinag sa ni Dumeng. Anya? Kumalayat ka na. Agipa-uy-uyak itila pagkatam. Ay, susapo. Ay, Diyos. Anya day jay ibagbaga ni tatang Mondrosa. Di ka. Ay, kumput ka nila tali. Ay, susapo. Nagsama ta ni tatang. Intayo kitaan, Ida. Ay, nintakitaan. Tatang! Ay. Dumeng! Ayan yun! Mustang! Dumeng! Ayan yaw! Hala! Awandan! Kitaan nyo nga minday tanakon nagditaa. Sana makita tilansad na. Nasikngat. Di tangata, tinakatin na ganda. Lakit di. Ay, no. Ay no, kitain nyo dagiti nakaruskos alanot kas kadaruot iti bakrang ti abot. Susapo! Anya na ito yan. Kasanon, Rosa? Gustang! Dumeng! Ayan yun! Dumeng! Ay, Tatang! Sumambat kayo, mata! Ayan yun! ay, madanagan akong, Rosa. Agawit ang tagpaarayat ka. Kunanang! Ay na, kasanudangatan! Anya na pasama kan ka na Dumeng kan Tatang! Nanang, saan da nasarakan dadatang kan Dumeng? Kasano tayo tuyan? Makapadanag. Ang mga nadamat na ngalunon kadakwatan ni sinakatin na ganda nga apot. Anya, asus tila ibagmagamot, Rosa. Anya ti amo tayo nadadakil abaklat wano buhaya ijay. Ay, awan buhaya di tinagpugsutan. Baklat ado siguro. Apo, saan ko maabot Anya taramidan tayo ngay. Nag-aawid ang dagi magsapsapol kadakwata. Awan ka no ti pagilasinan nga dada ijay. Kastate ko nada aya. Unanang. Kastate ko na jay ti disaster. Ngam ituloy da ka no ti agsapol. Amangan ka no ada na ngalunon kadakwatan. Opo, yada dayo niya po sa kasta, Rosa. Naiturgan ni Rosa ti danak na. Ngamsyak, saan ka makaturog? Anya nga tayo, agpaiso tinapasamak kadagosting kan Dumeng. Ay, apo ya. Iturok ko latan pilitak ti maturog. Supeng. Supeng. Ay, nagustay. Kasanangag ko ti panangaawag na kanyak. Nairidepak nga takot nagtagtagain na bak. Nagtagain na po ko tayo na ijay. Nyamot tayo. Apay nanang. Apay. Nakariing kagayam. Nairidepak sa. Nangagkutitimak ni tatang mau kaslang papaarayat. Anya? Dadalakit nga ro din tinanag ko, Rosa. Kasano da ito yan? Ayan nga tanda tatang mo. Dumeng! Ayan mo!
Salbag. Nakita kita ngam kelata kaslada nang iguyod dita kasama kan. Sa dino nga tangagpay sutoy ayan mi aya. Nariknak akasla na tinaga kiti mangliwang-liwang adiras. E di kwan na. Nagdisuak. Kat nakitak ni Duming. Apay ngay akalata kaslada nang iguyod king kwan na. Duming! Sumungbat ka! Ayan mo! Isus, apay, sa dino to'y ayang kon? Sa dino to'y ayan may? Ay amangan mo sa bali alubong ti ayan may. Duming! Ayan mo! Ay, nayaw-awa na kong... Anya na kaya? Anya na kaya? Ay, ilipantay! Magna kailipantay! Tulungan na kamang sapul kini Duming amanugang ko. Isubli na kiti nagapa. Manda! Pala na magnakan. Hi! Magnakan ilipantay. Anya klase tinabiyag na kita. Kasla tao dang naglalaad. Sagay sa dalang iti matakan. Pingas ti may sa alapayag. Sakit. Kasla lapayag ti nagantil akalaki na pusa ti may sa alapayag da. Ay, ne. Kukuyog na nga umasinag. Anya kayo aparswa. Sos, agkaan iti tao ti kanibal. Pangaldawan dagdagitan. Hey, ipanaw nak dito ilipante. Manjak ko nakma. Daytan dagiti kanibal. Oh my God! Ay, di na ko yung dahil. Ay, matinaga ko. Ay, saan? Di na mayuyangan. Agatal na itiimak. Salbag na itang elipante. Kung naglano nagasat akon na nakasakaya kiti elipante nagadumot ang tijak amo aparso akin lata ng guhit kanyak. Kat binayuyang dakinyag dito naiigin mo ti karayan sadak pa'y pinungo. Anya, lagan mo. Siyak ni Gustilo kayab-kab, kulipagpag. Badaken ka kuma. Naturay to'y basit aray na. Adda to kakit di bukod mo. Daita ti Reyna. Di aman ka kanya. Si kabasit alakay. Kapo kanya. Maitantante panlak aktibisin dali kalibay. Anya? Nga malat mo. O kantalan ka kuma. Yang kakabalat. Kasana. Kat nalaklok magpaymat ganda kita'y let's go. Ilanot ti sa bawil. Api ng pungudakan ka. Sa bawil? Ay, isumad lang agagatilan dagiti makaguri ka man. Da kayo nga ilipantikan to ka. Anya ang lugar dito
Zimbabwe! Nay, amom ngam ti kadto matukak di magsasaw. Ay, anya. Ay, no kasta. Adak dito Afrika. Olimag! Olimag! Kapag iso, pagtotong-tongan tayon, ti panakapili, ti agbalin, a presidente tayo dito'y kabakiran. What? Katlo asino te mga bak. Isun to te pagsaksayak. Apag iso, di ka man nagpagatawa to kaka. Pag-ariwawan nagiti padaan abyan. Awan nakatatawa iti imbaga. Kaka. Pagsaksakayak kunamet ngamin. Pagmasmas nga adak kunam ato ka. Agmimitingan dagiti kumandidato a para presidente dito'y Zimbabwe. What? Kaka. Nagadote nagpalista ako mandidato. Kaka. Karaman ni Ogo Agorelia. Ni Okot Apagong. Kan oray damangar ni apatata ken kabota. Aduda nga ruda. Ay, aduda at talaga. Kaka. Ngam. Saan tayo kadi nga iraman apabutusan day nataer akadwa day lakay. Kaka. Saan? Kukwa tayon na iday. Kayat nga adda sa bali apaka kumikuman na intun asawa kon. Sige, tain na kringan. Payati uurukan nan. Ngamri ingag takasaok. Bayat tituturugan may tanataur atao nga asawa ito. Napaglan sakit di aturog day tatao. May akmalaangan tamaturog na tao. Elepante, kursunadak dayta at tao. Di ka man, Ogo Gorelia. Gapo, tasika ti kadakkelan iti bagay kadatayo amin adat-datlag. Kadagitoy, tao. Bukodam aminan aggawis. Di ka man, agsaudita pagsasakuyo at agdaya. Diyak maawatan takunam agawis. Sa umi, dagiti padak at turugi, day taggawis. May amaturog lata, day taturog atao. Paginanaan tayo iti hosto. Sige nga ron. Inak ka sa ujay lakay at tao. Napatog ti ibagak. Gorilya. Nakigtot ka, tao.
Dakkel ka mo taparso ah. Makasao ka, akas la tao. Saan laang asika ti tao dito'y nakaipula si tam alumong. Ah! Ay, anyat ibagbaga na ti agulya. Hoy! Hoy! Ah, Hoy! Maawatam ti bagbagak. ah. Ne, naku malbit pa eh. Apay, saan mo nga ambo? No sa din ito'y ayan tayo. Tapno amom. Naipula si takmot dito'y. Anya. Apay, taga-ano ka gorilya aya? Agpadata at tagadaya. Ah, Taga Pilipinas. anya. Kayat mo asawin sa na Pilipinas ti ayan tayo. Anya alukar na ito eh. Adda tayo dito'y Zimbabwe. Dito'y Afrika. Zimbabwe. Afrika. Nakariingak lang rin kasi dapay mangmangag ko. Nakaturugak dito kalapaw. Nabati barak. Ay naglokon ni Soping. Nagawid ka din, adi nakriniing. Dumi, mabali namin. Oh, lakay. Padakkelin ka no da irang tabalayda. Wen. Ay may dayang bagay di barangay office. Kaslad damanin makit-kita ka mabali na mapasaamak, lakay. Ay, amuklatan. Agpada dagiti agkaruba nga irang tanpina nga naapal. Mga no, madiman ti ibo nga daytan. Bayan tayo latay da. Urayin da. Nonya mo tiaramidin ni Pinang. Sigurado. Nagdadakkel man ang timulagat namang sirip-sirip di takaruba na. Sakit dia. Si kaman kit day, ti parasipot bakit. Kapag isotan na wayamot ang makita dito'y dagiti babalayda. Tabatog tayo lang tibang ita kalsada. Sipsiputak nga rod itayan ni Pinang. Maya, ti baban ni Kusan na iti balkonda. Amang tantanaw ka dagiti mang rak-rak-rak iti patagwab da ira. Awan, nasiputak mo't itay ti sisiriknan iti balayda. Nalpaasan nagbuybuya, hindi nakita masimrag. Masumsum mga tanak. Ay, sigurado. No hapay kitya, di mo't lagkapya dagitan nga karo ba? Awan mo't ngamin maabak kadakwada no kasasad ti panagbiag ti pagsasaritaan. Agpadadamot nga sinsado. Nga po kadagiti asawa da nga da ija abroad. Naita nga rod. Awan mo't maatiw kadakwada no kitain. Adan sapay panagkabagyan dagiti asawa da. Ay, jakman amok nga. Woy, agkapidwan o uno agkapitlon sakit ni daagoy kan samboy. Gayam. Imbis ko mga isudat yung siningad. Makamuman laditan. Total saan na siya ki barangay chairman. Anya? Makita mo ti tatilaing ni Dumi nga. No bilang agri-chairman ang dagitang agkaruba. Maya tempwisto ni Subing dito'y abay ti tawa dahi ti kulimpyo. Umapalmat ni Subing agtugtugaw dito yan no awanak. Nagmayat mo't ngaming. Nang runa no ikuya ko isag paminsan dagiti saka. May indahin mo't dataano kang kay. Isuna lang tanay. Siyak samot ti sumubulat aman naturog. Kasko na ni Sufeng. Tanuin tugaw kun ditoy. San kun amalapdan ti mailibay.
Nini. Nagsardeng samot na kita trabaho ti ibalay da irang. Ay, break time damot nga ta. Madamati pa nagpakaping irang. Ay, nala. Sapay kumatawan tum sa problema iti pa nagpatrabaho na. Ay, saan ko babait kag reklamo na ita, karuma na. Kas nakita yung mat kagawad, madama ti patrabahunan. Ta sumangput gayam nila kay na. Isu aparugyan na ti pan nakapadakkel ti balay da. Kitpay adda nga rod kwart. Wen, ngamjak kayat amay pangato iti husto akas laki din tantan-awan danton jay balkon may. Ne. Anya ti problema no kas jay. Siyempre, iti bandanat daya ti ayan ti balkon mo. Talaga, amatantan-awan na kanto no adda kay ti balkon nyo. Apaman at tumanaw to iti tawa ti balayda. No, paikan na iti tawa ti dumna iti balaya. Wenno iti balkon nyo. Dayta ti ibagak kuma. Midan na a firewall ti dumna iti balay ko. Tapno awan ton ti makitkitat amang tangtanaw kanya. Nanay, naglaing kan. Tasi kakit din ti mangibaga iti pamayanday ti balayda. Dakgarod kayat amakitkitan to ti rupa ti kabusor ko. Iso apang asiyo, ibagayo ta. Excuse me, Mrs. Agripina Reklamadura. Mrs. Agripina Reklalaang kagawad. Di yu silpuan ti apelyido nila kay ko, anay isilpo iti apelyido. I'm sorry. May laylayon ko pa'y katasilsilpuan ng apelyidom. Ngam, kastoy. Awan pulos karbengam amang ibaga iti pamay antikarubam iti mararamid abalay na. Malaksid, no, mapiktaran ti balay mo. Nalawag, ha 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 ha! Talaga gaya magpadakkel man ni Mang Irang iti balay na nanang. Wen, sumangpet ka no nila kay na ngam nay, at daman rong sa problema nandita karuba na. Kun kahit. Anya ka naman ang tireklamo ni Manang Pinang. Ay, jak di na magkantatang mon. Aging gat-ingganan san tiriri dagita, nanang. Wen nga taa, agkaruba na pa'y mismo. No kumapumanaw lang ti may sa kadakwada. Anya? Papanan ko mama ti pumanaw nga kat balay damot dagitan. Ila kulat ako man ni Pinang day ta balay na tamapan agbalay iti awan makakaruba na. Ay? Kasta tirumbang kadagiti na reklamo kan apapira at tao. Sa bagay, agpadadana nang uray ni Manang Irang kat tumangsit mutan. Napunwan nga tamutan Daytang agpaiso ti solusyon di tananang. Agsina dang agkaruba. No adda ko mamang bagbaga kadakwada kat dengganda nasayaan. Asino pa'y kumangay? Binagbagaan yun sa matidan. Ngam awan din ang ngagda. Ay, nauma akon Rosa. So ama ka amudan no agriri daman ay. Daytan Kuna ni tatang mo. Dita makita mo tilaing ni Dume nga kapitan no aga pa manen dagita nga agkaruba. Siyempre, isunton timang disiplina kadakwada. Isu pagsaganaam ni Dume ang Rosa. Imbag ma,
pagkagayam, Samboy. Wan, kakaisuna ang nakaalak mo titi makabula na bakasyon. Parinubit ko man to'y balay mi. Nasayaat, tasikati makasao. Ha? Jak ngamin kayaten akasao ni bakit mo. Ta mga no masulok ko dagiti mulagat na no ingaran nak. Ne. Madin sa tisaum Ay talaga amadi. Katsakbay amay pangatuyo day tamapatpatakdar aposte. Ibaga akon ti kayat ko ama aramid. Anya? Anyat plano yo apamay andita dum na iti balkon me. Ne. Abay adamagam? Uwan tapno amok. Numayat para kanyak ay kat awan problema. Ay, dispensarang pinang. Anyaman tinamayak dito'y pan naka-improve ti balay me. Awan pakibiyangam. Awan mo ti maperwisyo kada kayo akaruba. Ni bakit mo ti problema? No problemam ni bakit ko. Di saan ka tumaltalyaw dito'y ayan me? Wino, pumanaw ka dito balay mo? Anya? Ha, no saan na kami kahit akaruba? Ilakom tabalay mo. Tayong kagbalay iti saan na kami amakit kita? Kasta lang day tapinang. Dandani sana ako na nakapagtapan man ang supeng. Kat, anya nga itimbaga, medikas jay timbaga naman. Nila nga tairang tinakasangok ka ng ibaga itikas jay. Bulsakitan. Anya, sino ti bulsakitan? Bulsik kumaitan ni Irang no isot nakasaok. Ay, naglakan ti panagsasaom iti saan nga no, pinang. Nalakaaya ti kas nga ibagbagam. Ay, naglaka. Talaga asulok at dagijay mo lagat na no isot makasangok. Bisit ko. Maditi kasta. Agparbang ka. Agkaruba kayo. Da kayo kumatagayam kay. Pulaus. Pagan anok agayam ti palawas. Ay nakaabroad lang ni Samboy. Kunamatlan asino na makipindnabak nang. Ay sos. Ngum uray agan tanangat nga tumatlat sweldo nila kay ko, ta engineer ijay Dubai. Nila kay nangay, karpinteron sa langit ijay Saudi. Ay, apo, ay, apo. Apay nagkatawa ka man ang supeng. Di mo pagpangas ti trabaho nila kay mo, madiday ta. Kasano ajak ipangas, kat kunamlan asinon day ta kaarubak. Agparbeng ka man pinag, sumadeng ka na sumanaaw. Pakaisarsarakan na kita ibagbagamaw. Sumangpat mo nila kay ko, Rosa. Kasta. Di agpa-renovate ka mo tan, di tabalaya. Makitan to Barang no mayat nila kay ko pa-extensyonak man, di balay me? Kat no naglawa lang aro din, pa-extensyonan pa lang. Kayat ko alumawat ti salas me. Kan paikak iti atik ijay dum na iti balay ti pangas akaarubak. Aya? Di maipangato ti balkon nyo. Kas jay nanjay balkon, paikak iti atik jay ngatwon na. Masilpuan iti pangato. Pagbalinag abasit a kwarto jay atik. Tapno saan nakton amakit kita ni Irang payangpang no agwanawanak iti aglawlaw ti balay may. Nekat, binirngasan pa yan ni Irang. Bagay na ti payangpang. No ngay birngasan na ka, wano silpuan na mo tinagan mo apinang iti payanggapang. Kayat mo? Aniya? Pinang payanggapang. Kunanan tumat, mayat ka. Pataasan na. Di mo matgayam kaya ti mabirngasan. Di ka nga rod agbirbirngas. Sige, agawid ako. Nagluluto man gaya man. Ayun. Anyat kayat mo apasarabo, tahayawag ko kinlakay nga gatangan na ka. Pasarabo? Uwan. Paboritong sama ti Choco. Kaisan? Lumukmagak nga ad-ano ko Ibagam nga rod na niya ti kayat mo apasarabo, Rosa. Awan. Awan ti kayat ko apasarabo man ang pinang.
Jak ngamin ugali ti makisarsarabo. Kapapain mo ta. Ay, sige nga ron. Mapanak pa. Anya lakit din ni Manang Pinang. Apay nga tangada kasta tao. Ay, naimbag nga orasyo, Chairman. Nene agoy. Si kamot gayam. Kaano kasi mang pait? Ay, hindi rabi eh. Kumusta mo nga iti barangay tayo, Chairman? Ay, saan na siya ti chairman? Ni Duming Itan, kagawad aklangay. Kastaya, bayan nyo lang kasta ti awag ko kata kayo. Nakairwaman. Ay, saan? Kagawad latan. Saan nagraraman? Umay ka. Dumanon ka dito yung nano mo abalay mo. Dito latan arubayan nyo, Chairman. Mayat ta presko dito. Naimbag man. Kasla nagsaruno kayo la asimang patkin ni Samboy. Ay, ada ka nang arod. Jakmat ngaminan nakachachat. Nakauno na gaya masimbang pait. No kasta da komunikasyon niya. Ada. Kasta kami nga ada abroad. Agkikinuntak kami. Siyempre, agpipin na damag. Awun. Kasta tinasaya at nga aramid. Ang tidakis na, Chairman, saan salat ta makapagkapyadapi ng kanirang? Ay, imbag, damom. Babalawak launay ti asawak. Nanay. Ang mga apaan na kanukontram. Talaga asan nga amo ti asawam ti agpakumbaba. Nga oray no iso ti adabidot na. Sakit na sa daytan, Chairman. Jakla kumakit kaya ti agawid. Ang amin kayat na amaaramid di tabalay me. Iso ang agawid ta personal a pagsaritaan me. Ngalagat, wuna. Jak kayat ti bagbaga na. Ang amno'y pilit na makamunton. Jak kayat nga agap apa kaminto into nagsubli aki di abroad. Ne, anya day talakay? Jacket man. Pasarabo ni Samboy kanyak. Kayat mo? Kaya't mo Ne, nagmayat to. Kapag iso nga usarak no sumre kakiti trabaho. Kat, adda nga rod mo't ipasarabong kan kwa na. Awan, ang kita man da kita insangput ko updates. Oray isulat maiparaman mo't kan bakit na. Awan kanot nagatgatang na takas lapit tat ti panagawid na. Nya, kakaiso na nga insangpot mo may parabor ko kadagiti kukumarag. Itod mula di tapayang pangakaruba. Nay, bakit? Ay, awanan dagiday ibagbagam a dates na ibusan. Kat no saan pa anak sa yan? Dahil may sa abag kat... Awanan! Ang maguray ka man. Kurso na damsamot ngamin ni Irang. Anya, nagalaskat na itang ibagbagam. Apay nga rod asagutam. Dintupay na isang petan nila kay na iti ibagbagam. Si kaakit din ti mangtad. Ay, kasta kan tumot ngamin, Pinang. Alawan, kastuyak nga asawam. Tinasayaat, itad mo amin ang dagijay insangpot mo amakmakan. Mabitlaan, tairwar ko. Imbag, tagpada nga adda dagiti asawa dagiti nga gap-apa nga karuba. Kunampay. Bakit ti ata saan ba't nga agapa dagita? Nasaya at tilinangan da. Barang mapagkapyada dagiti asawa da. Nay, adda tao. Siya kaon, di man kita. Ay, naimbag nga oras yo kagawad. Alaan nyo daytoy. Anya dayta? Pati ko kagawad. Naglauya akman.
Ipasidak kadagiti pagtrabaho iti aramid nga atik ti balay me. Nakaadok ti nagluto. Kasta ay kat ay dumadon ka pa'y Pinang. Saanan? Urayam nga raw yakar ko iti malukong daytoy. Saanan? Disposable day tanang ikargaan. Ibalang yun tulatan. Sige, mapana ko. Ne. Disposable ka no daytoy kat. Nagsayatan na malukong. Ay, bakit? Saan ka ngagluto iti si tata? Anta na iyada padigaw. Padigaw. Ni Pinang samot da jay. Wen. Anyan dagita. Agpasuksok dan samot tan babaan ti padigaw. Anya? Apay akas tati ko na? Kano nakaununa ni Irang anagipadigo iti adobo karnit baka. Yay. Ay di kat libren ti pangaldawan aginggat pangmaluanta. Ay katwanan ngamnay. Awan paburam ka dagita ngagap pangagkaruba inton agapa damanay. Laglagi pam dagiti patiguda. Lauya kan adobo ko naman. Ay salbag dagitan mang pasuksok da padigupay. Ay, anyan. Mayata talaga tagtugaw dito'y kolimpyo. Naiturog kumutan. Anya da jay? Nagtagtagain pak. Padigo? Dumi, mabali namin. Anya, nagtagtagainip ka, di nakaridip ka, di takolimpyaw, gustay. Wen, sapay makasidsida kaya natagtagainip ko. Ay, bakit? Inkanto mangkit makitsinda, daya tigatsanga mamasida. Ay na, apayan niya ngamin ayaday jay. Lauya akarnet baka. Bulalunton tigatanga malauyain. Lauya ken adobo jene tagtagainap ko. Uray bay ampay la adobo. Intun umay alawas suday jayin. Salbag dagitang agkaruban. Anya kansa. Anyaman ti may papan ka dagiti karuba sa asawa mo na ya. Isuda nga rod, tinagpadigo iti lauya ken adobo akarnit baka. Mayat no kasta nga padalata, no pumudno ginatagtagainip ko, ngagpasuksok da iti padigo. Anya, ay laklakayan. Ayun, si mangput kano da samboy kanaagoy. Kimaro kampay idi ti apada. Kahit idi kuan, nagsipadigo damot kampay idin. Nya, gusti nga ya. Alawan, inak makitsinda. Aglauya, kan agadubo kanto iti karnit baka, tadi mo katagtagay na pa. Makalauya kan makaadubo tamot, kat nga uriawan nagpadigaw. Awan ni Domeng, makipanganak to kada kayo nanang. Ay katwanan ang napanan man ni Domeng na ya. Amoyaw mo ti ama ti barangay. Dandani ka na yun nga dapapapanan na. Kun mate, kasmut kan tatang mo idinabit pa nga kapitan kanayon mo't idi ti seminar da. Ado ti ipapaaramid da. Iso akanayon mo ti pamiting na kadagiti kagawad. Ngam ni tatang mo, ay, dandani saan mo't una yun. Nga agast atendar, excuse lat tamutin no kwa. Inton kwan, may tulad kinik ex kagawad guruod. Ay saan? Sa bali mo't ni kagawad guruod iday. Tatalagamat ngawan aramidin na. Iso adilawan da kiti kakadwa na. Unmat kit di
Uray masansan ngaglangan ni tatang mo iti meeting da tadamot aramidin na. San amapan makitupada dita kas kadanya dita. Hoy! Nay. Di ka kundi sagad dita batog ko. Ni- Di ka aging gagagat. Ama po, Agapan saman dagitang agkaruban nanang. nalabos mo't ni Pinang. Oo, kita am jay jarnan Apo. Bamban ni kusan na ni Irang. Katnay, kita mo't ni Irang kunamot lang napakila na napiyok dita. Itulok na lata nakasatitrato na itakaruban na kunkwana, apo. Kitain nyo dahil ito'y aging gagagat agarubak, manang supeng, Nakita na tan. kunamlad kalaingan. Ay, umay karusa. Kasit ganta man laidan. Ni, pumanawan ni Irang. Na, Imbag ta di natutupan ni Manang Pinang. nasaya at mo't. Ububing ngamin ni Irang. Di na nga tan kayat akaapa dahi tabakbakot ng misaw. Umay ka, kasauta dahi ta Pinang. Damag ko, sumangput ka no nila kay na. Iso aday ta. Aging dadalus mo't Na, Iramraman nakit din dita batog ko kat agdaldalusak mo dita. ay, Pinang. Ay, makapasuron. Ay. Ala, na kayo mamat. Saan kayo kadi ang mainsulto, itikas jay? Di ka katagyaman ta di pa iso asagadam Manang. Ay, makainsulto. Iso adidak nga tamot mababalaw, iti inaramid ko itay. Yaman gata tita ulan dagita nga aso na ya. Bisa makatulog kumadartaw. Yapot mo, day tapungan di talapayag mo lakay. Nagsinsin nung batman nga minang dairang kan Pinang itay, rinabrabiida. Anya, Awan nga tat nang i-report ija barangay hall. Isaasaan niya rinunda ida. kasano nga grunda kami pay dita. Ket adda na pan misiniim adrag pusar. Ginagbedengan ti barangay tayo kan ti barangay Nagungara. Ay kasta, kat natiliyo ida. Una-una, kadwa may dagiti pulis. Nayudong dan. Ay, payasan sa nga. Agpagaturog dagit ang as. Hoy! Ano Anawaan dagita Day aso, tamanag. Ne. Apo, agreong manan ni Pinang rabrabi. Dinsapay lanap na ka nakiapa. Ay, Anawaan nyo dagita aso yo. Amang ano masabidungan dagita. na, salbag day ta. Ang kamamot po kawan sufay. Ay, sikan no kayat mo. Maturo ka kaun. Naimbag na umamot langan day taglala awakaso ba. Ngam di ka kadimas daaw. Kila at anagsardeng agtaol dagiti aso. Naanawa mo't lang ata ni Irang Ay, awakatulog akot langan. Nakipagpuy-puyat tayo kat dataon. Ala, idarom ka no ni Irang ni Manang Pinang. Kasta. Kasanumat ngamen. Natay anabigatan dagiti aso da Irang. Nasabidungan da. Anya? Ay, iso ka ditikit kitaan da kita nagdudupong dita karuba. Wen nanang, natay ti talo nga aso da Irang. Maatap ang nasabidungan. Takas laad da labutab ti sabon kadagiti ngiwat da. Ay, nakasara ka ni Pinang. Numapanagdagan nga iso ti akin gapwanan dita. Wen kasano nga ta? Mata ebidensya ni Irang. Addaman ken awan, Rusa. Talaga nga awan patingga ti padagitan. Ay, riribok da talaga nanang. No agdarom ni Irang, ad-addan. Kitaam, Rosa. Kitaam. Inaon man nakong dita. Iramraman ng di kalsada patakdaran.
Ala, saan mo? Ay, di mo makita. Sa bagay, kasla si Daguna iti say dok ti kalkalyon da pagpatakderan ti poste. Uwan man. Ay, ibagam kin ni Chairman Doming ta si Tarenda. Saan aga puta dadolyar na agad? Kastamot tang. Apal na ladaytan, Rosa. Adayumat na Un nga rod, medyo inayunak latamat itayan ang mga syakmat ti kaapa na. Kastalatan. Uray siyakmat no daduma. Gapulaang tadyak kayat akarikyer nakmat. Ayunak mat basitin. Ang madi ti kasjay. Ya, Pagbabawiak mat lano daduma. sa bagay, agruam. Talaga nga agruam. Isuday ta umay dito. Ay, mistake. Dito'y tamot ngamin arubayan yun ngagsarsarita. Umay manan tapno makikampita ken kuana no ada ibagana. Agin sisir ka kundi tabalay. Kampay idi agawid kan. Wan nanang. Sige nanang, agawid akon. Ngalawan tanay aglabak matay. Ay, mapitla ang manang supeng. Rosa. Ay, nalpas. Ay na, pasensyakan manang pinang. Dagdagdagan nak ni Domi nga agawid ak kanon. Ada kanon na patag-apapanan me. Ha? Ay, kanay pasensya ka mat kanya akong pinang. Tani umaldawan. Isambot ko alabaan ya uniforme ni Gusteng. Agsublikan tulano aldawan. Wang. Ay, lakay aya. Sinayang mo. Tay. Dagito'y Hanggang sa bagay, impilit na. Diyak magkidiin almanan, dimbaga na nga itid na kumakada kayo kan Rosa. Pinanawan nyo ka no, mate. Anya dagitaan nakasupot, aya. Imported a biscuit kan, nay, dapat dilata. Simangpot nga tati package nila kayo na. Saan ka na? Awan package. Ngamistak na dayta ijay insangpet nila kay na idi barwatawan. Ada ka no sumangpet na package. Iso nga iparabor na dagitoy. Tadantuman ka nun kastay ti baksda. Mayat. Gaman yan. Mala, di ka nagsaupay. Basta saan tayo adinawat, awan problema dita. Ay, ikam tumay, Darusa. Masurot di kayat kulakay. Maikan iti atik tingatwan ti balkon. Alawan. Anyan. Tay talaga yan ti masangpet. Patrabaho manan. Katanya nga rod. Pangipanami ti kwartata no di ipakpak dito'y balay. Akagurnong taa. Ang saan na bali? Magatang ko laki dito arapaap ko. Iwan Gatangem ti arapaap mo. Baybay anak met kadagiti kayat ko nga aramidan. Apay, dahi talak ka aruba ayati adda makita mapadakkel ti balay na. Bakit aya? Mapalawa dahi ta balay na. Ipangatok mo ti balay ta tapno tan-awak to. Alawon, makamuka. Inaktumat kumitan iti gatangak alugan. Pakakit kita akmat ay iti birok ko. Ay kat mayat Agadalak tong agmaneho. Anya? Uwan. Ad-addan ton ti mulagat dayta na apal akaaruba. Katno si katinaapal nga agdat. Di nakontraan lakay. Nay. Ang mga no ibagak ababain dayta nga irang no isakit mo. Anya? Nagdakis mo't tapanunot mon. Isardeng mon nga isaksakit no kayat mo anasaya at ta, agoy. Mayat, simbangpot dagiti asawa dagiti mortal nga agkabusor, nanang. Bareng agkapyadan. Makamu dagita asawa da kadakwadan. Ay,
Aguli magtumot nga tanday ta apinang no bagbagaan nila kay na. Naa. Kutsi, di ta nagparada iti sangot ti balay da pinang lakay. Ada nga ta bisita ni Agoy. Kung nagkait, nakagatangan ni Agoy iti kutsi na. Ay, kutsi na day ta. Wen, pakalaglagi pan nakanumot iti birok na ijabrod. Mayat Ay, awan mo't nga taan ti may bagbagan ni pinang. Bareng nakapada kano iti kalman. Takasano, ipilit na kano apa-extensyonan ti balayda. Ngam di mo't kayat ni Agoy. Nagdakkel lang arudin dita balayda. Ti kano ipilit na ita, pasilpan na iti pangato ti balkunda. Iti may kadwa akad sa aran. Di lakit map-map na kamang padpadakkel ita balayda Kat dudua mo't ti anak da. Adanayon na apalastog de jayen. Sa bagay, am-amo tayo matan ni Pinang. Patulukan siguro ni Agoy ti kayat ni bakit na. Inangamin kayat nga gapadan tumanain. Ay, dumadong ka kapitana. Nay, di nakawagan iti kapitana manang pinang. Sa anak ang kapitana. Kastamot ti awag iti asawa ti kapitan. Kapitan, nilakay mo dito'y nagbuksutan. Iso kapitana ka mo Ay saan? Rosa ko nayulatan kanya. Makaamu ka. Ay umay ka ta, ag merienda tayo. Dadita nagdagi tayo amiga. Yang amu ka kadakwada. Sige. Paguston ka man langin. Mga no adama sa kanyak no sa anak pa'y lang umay. Di amanak Ay ngam pasensya kan Madaman ti patrabaho di ta may pangato angatun ti balkon. Matumpal matla ti kayat ko na may kan iti atik ti ngatun ti balkon. Ay kasta ka de. Ewan Rosa. Ijayag ton nga agkwarto inton makasubli nila kay ko ijay Dubai. Ay, umay kan. Dumahanon ka, Rosa. Kasla ka ala simang peta pareagoy. Angam ne. Agsublita manan ije abroad. Awan nga rod. Naimbagkan ka at awan problema mkan irang. Angam siyak ngay. Nalabasan ni Pinang. Day ta tinagdumaan tang agkapitlaw. Nay, agkapitlo kayo gaya. Awan kagawad. Sa bagay, ado ti saan amakaam mo nga agkabagyan kami. Kain, agkapitlo kami pa. Kasta gayam. Naikurak man naman ni Kapitan Dumeng. Awan sa apay mo. Makumiko makanayon na jay. Ang mga no ag-overtime man iji opisinan ti barangayin na. Nagagatlaunay. Napod no nga agsurvey ko nam kapitlaw. Wan kapitlaw. Ay, sarungkaran tantuman kit di iji balay ta. Sakbay nga agsublita iji abroad. Awan man. Kayat kumatkat ti makasarabo. Mapantayo nga ro di balay da inton bigat kagawad. Ay wala. Nasayat met no makasango yo. Ken makasauyo di manugang ko. Isu itan di chairman. Isu ang makumiko munay. Apay nga taul day ta nga aso. Atay aso da Pinang day ta. Anya nga ta ay ati. Si karagim babat ng akaarubak! Humanaw ka dita! Na, agtantanaw gayam ni Pinang ilitawa ti atik ti balayda. Apo, nalpas namin daytan kat nga atik. Kat nimot irang, tumangtanga di tabalkunda. Abok
Sinagutan na kanila kay ko iti imported adal delata. Na, Itinto ta imot nila kay Mau. aniyan dayta. Hoy, 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 hoy! Ah. Di ka pumanaw, adi ka man lang sumangbat. Agsaw ka man dita, tapno sungbatan ka. Hoy! Ay, Pinang! Husto daytan! Ay, apo, sobran dayta. Kunamlan nakigubat man ay paimban. Yawag ko kinidomeng, tao may dapasardengan dagita. Makaringguray. Ay, lakay. Ayan ni Pinang nagpaparayan. Dita kanu kwarto na dita ate, isuti ko na di anak na nga inauna itay. Salbag. Ay, Sapay awan ni Duming. Ay. Dita nga rin kay. Aray, Abay, anyat mapaspasama king ka, Pinang. Pinang. Ay. Salbag dita, karuba. Okay, lakay. Pinagluk-luk sa anak. Kumaron sa ti. Ay, blood ko! Ala. Ay, tulungan dak. Ipanda kay hospital. Ay, nakaturog ak manan. Ni Pinang, na high blood. Ay, salbag na ayat. Ay, tagtagainip lagayam ko na kanupod nun. Dumi, mabali namin. Hey, adamanan na tayo kadwa tayo senyor kakadwa. Iso anaangay da ito'y meeting tayo ita. Tapag sasaritaan tayo man, ti may papan ka dagiti obligasyon tayo asaan amar aramid. Iso nga emergency meeting da ito, ikat agyamanak, tauray no kasta, ada kayon sa amin. Ay, mayak ta kunak no adda may waras nga ayuda para senyor ang awan samad. Ay, awanan ti ayuda, kapsat. Awan pa'y matbagyuan no ginginad. Ay, no kasta urayin tayo ti panagbabagyaw. Santo adda manan ayuda. Anya? Ay, agbagyaw ko ma, wala ginginad, kumangarudan, tapno adda ayuda. Anya? Ay, anya day ta na sasawam kapsat. Ay, made, tikas ta ngay bagbagam. Ay, po, ala, agulimag kayo. Tarugyan tayo ti meeting. Ay, amuyo, naangay, dahito emergency meeting tayo. Gaputa adun tinatay, asaan na ipaayan iti kompleto a benepisyo dito asosasyon tayo. Gapu iti kinakurangan ti bilang dagiti agbaybayad iti kap. Awen, tado nagitisan nga agbay-bayad itikap na. Ang naabot na ito akap. Ano na ito akap kaya? Kap-kap Ay, kap-kap. Ay, kastoy na Ay, dumag kayo nga may, nagulimag kayo. Tikap ang makunkuna kat daytay Cash Assistance Program. Dayta tikayat asawan, dayta kap. Iso adiyo pag-aangawan. Dayta ti pagsasaritaan tayo. Ay un gayam. Saan ang makaatindar iti meeting ni Kakang Turyang? Tanay, padpadaanan nan samutan ti panagbugsot nila kay na. Ay, Jesus. Daman nga rin mataya kadwa tayo senyor Aglamay tayo man nga rin. Wan, kakadwa senyor. Ang ngangabit ka noon ni Kakaaloy. Kat iso, timay sa agapuna, no apay anaangay da ito'y amiting tayo. Adong aminan, ti saan amang pumpundo itikap da. Ay, kat, agbayad kayo ngaminan ada kayo at tiwed. Ora, tamay sublin tumot laeng. Day, anya amay subli ti sa asawamat, kaka. Ay, siyempre, makaawat na ito ni ti benepisyo. Asag sa Sangapolo, ribo pisos. Lumatay tayo. Ay, day tagayam, ti pampanunutam kaka. Ewan, paglakayan tayo, mutay. Ay, kakapsat!
Agbayad tayo ni tikap. Tapno at na kwarta tayo. Inton matay tayo. Kumusta dagi jay miniting mo apada, senyor? Bakit? Nagrigat ang makauawat na ganyan daduma kakadwa. Malaan mo sa midan. Agkabawan ti daduma. Ay, agsubsublidan nga ubing. Anya pa'y ngay. Aywan, matmatayon ni kakaaloy. Kat isutimay sa atupi kumi itay. No, agpundumanan dagiti kakadwa iti kapda. Kagasatan ni kakaloy. De, anya kagasatan. Ay, siyempre. Ada makaanay agatan para iti benepisyo na iti organisasyon tayo, senyor. Sana kas kadag iti mununa anatay akurang tinawat da. Ay, maitid tumutla ang tikurang kadagay imo na. Aya? Katuan mat Naa. Basta agriplinis lakit di amin dagiti kakadwa. No mapunduan amin ti kapda. Ay kat, may sublin to. Ay, kasjay aya. Katuan mat. Si kamot, kasla di ka makimit-meeting. Amok mo't day takit kung kunaklang mo. Ay, nalah maturog tan. Santa na pagsaritaan lagi tagkabaw akapada, senyor. Makaturog ako. Ay, padandan ka ba't di tangarod? Buko naman ti pagidaan ako nakaw. Itinagnak to man dito yan. San mo ta? Yan. Alagsimpa ka mo tan. Ala, sa paan dati maturog itan. Habangan na ba tayo ni kakaaloy na bigatan? Nakipagpuyat tayo ito ni kakang turyang. Apay, talaga ka nung ay pananay. Hun nga taa. Pasaray dong awan kanumutan ni kakaturyang. Ay, adilanta, dumot ngagdungaw, di pa'y narinatay, dungawan dan. No siyak to tidanda ni matay. Urayem to amabal samarak, samon to ipapas titong aw mo bakit? Madi to, nasagbayo na itong aw munto ta. Amangan no ibagan agad imakang nga dilantado kamang palobos kanya kamatay. Nakaturog mo't kaya man di kasasaok. Salbag na yan. Maturog ak man langit. Condolence, Kapsat Turyang. Makipag-reg na kami, kakang turyang. Ay, agyaman na ka. Tatakay ko nga agasawa. Kaduayon sa dakiti dadumapay akagawad. Barangay tayo ang nagbugsutan. Wen kakang, nagkukuyog kami na dada di tarwar. Ay, yaman pa'y apo. Tao may kayo makiandigay ka na kami anatayan. Ay, wala kaka. Makadungdung awak man lauday. Sana ka mamaingag sangay. Duri ang namagi mga akas laag-laag-lag anabalo abaka. Alak, ibulos mulat na day tarig na makaka. Apo, Ay, Kapsat Turya. Talaga akas tawan. Ada umun-una. Makadungawag man itinungaw ti maragsakan kagawan. Dapat gantiin karkararag ko. Nga umun-un ako maamatay ni Aloy. Akiyaman na. Kaputa na patga. Yan.
Madin sa tay bagbagam. Ang mga bumangon tabangkay ni Kakaloy. Ay, nasaya at launay kakabsat a senyores, tada kayo lata. Makibagbambantay ti bangkay ni kabsat tayo nga aloy. Ay, when mat kumadray. Ay, kaasimat ni Kakang Toryang Anabalo. No, awan matlat kamin minulagat na amang bantay kinilakay na. Ay, pod no dayta. Ket nasaya at no kasta, saranayan tayo, dagiti na ulila kuna lang alod. Ay, kawin tapno inton da tayo umat ti matay. Masaranay tuma, dagiti ulilaan tayo. No sakto ti matay. Uray awan taon ti kastoy alamay. No lakit day mapat ganto ti kiddawa kadagiti anak kao. Ne, apay aya, anyan to tikid dawam aya, kaka. Hey, kiddawak tao nga utang kaunti maalak to a benepisyo iti organisasyon tayo asinyor. Sang 10,000 day saan? Nay, kasano day ta, kakasinaw. Yutang kun tapno maramanak tumbay. Uray ta, masingir dan to no matayak. Anya? Saan kit din? Ramanan tayo umut Jay binipisyaw akasukat tiyab abuloy tayo. Ay. Rosa, oray enton rabiin ti panagsublita di lamayan. Oray tada tayo matlaang ti aglualo. Ay, anyan aya. Malagip kulakat nga rod idinatay day di ama timot. Oh, anyamot ti malagip mo. Pasig manen a senyor tinagpuypuyat ide. Ay, won. Pagangayan na, nagsasaruno din ti kaadati natay. Ta nagsakit ti daduma, gapot kapupuyat da, naglamlamay. Oh, di ka lamay man. Un nga rod. Adulakat nga ron ti babakat, anag ko na ide, anag giginuyod dagijay anatay. Wine, naimbag ta nagpaagas adagos da kakaingga kan kakabulan ide. Kat nasigod di kaslapan nakakubid da kuma. Nakalasat da pa'y kan patay. Saan da pa'y mat-agasat ti matay, Gamita, ang mga namakaalam at ni kakaturyang iti sakit nan tanay, awan samot turturog nan. Wan nga rod. Iso kasaya ata no adalat ta makilamay. Tapno adakad kadwana. Kan mabalin na mo ti maturog no kayad na. Iso mapantayo latta. Takabayatan ti kadatayo ijay. Iturog na mo tapno makainan na. Narigat no sumaro no adagos. Ay, kunampay. Ngam sa balikit di tinapaliiw ko kan marituryang. Anya tinapaliiw yo. Sang kalukat na di pagipispisukan iti abuloy. Wudi agpaiso. Nakitak mo't alinukatan na. Binilang na pa'y dagi na bukol asag sa sangaribo kan saglilimagasot. Dahil nga road. Awan lakit or ornosin na dagi na bukol asag sa sangaribo kan saglilimagasot. At dapay kit di sayang gusang apasaray mangi bulsa. Kasta? Wen. At dapay nagkuna nagbayad ka no iti utang ken ni inasak ka. Ay maawata kaun. Ada bisyo ray di kakaalaw. Pasaray utang nan sa editi pensyon na iya istornisak ka. Kat no maawat nan iya pensyon na, malipatan na mati agbayad. Igagagaranan sa kanupay no dadtuma. Sumot lagayan Saan sa kanong amin nga amo, dagi anak dati kasdi nga aramid na. Iso nga taang ay kurkurimad mo ni Maritoryang abayadan dagi utang na. Kat alalaan na iya abuloy. Dala amin ditan
At least kat makabayad no bilang kasta nga agpaiso. Doon bigatan ti tabon ni pare Aloy lakay. Wen, tanakasang pwedeng dagiyan nagdangad day tadayaw. Digijay mo't lakit ni naururay Napaot mo't ba si tila amay? Uray ta, sana kasi tilamay digijimon una kapada tayo asinyor. Ngada nagipaw-paw itinuan niya laditan. Ay, malagip ko nga ron. Imbag, tadi ka mo't nakipagpaw-paw iti. Ay, san mo na? Ewan kanyak dagita na pamati. Mabalin ayamo ta pagpawitan tinatay. Ay, kalukwan mo taytan na. Huwin gamam mo, dandani ka mo't napilit idi nila kay imong nga gipawit ko ma iti day dila kay timot. Ngalawin nun. Nimsan na natuloy, tado na identipawit. Ngimadi, di kasjay. Ala, uray ko na amaday, tadapay la dagiti mamate, amabalinti kasjay nga ramid. Wan matkiti Nay, dumabaasak labi ti barangay hall. Kita ekman no di pa'y pimanaw di nakajote pada kakagawad. At sadot na di kagawad kay. Di ka pa'y lakit awagan. Madi no ibaga na ngay ngadda pa'y la iji barangay hall nga oray at dagaya man iji balay da. Nasay-saya at numaakto. Imbagla kuman no sa nasyakyo ay si ita. Akaawan ni Dumay. Sa urmat nga roday di akagawad ano kasta? Talaga ngadda sasaod day jay. Sige, mapanakon. Ay naglukon. Itay pa'y anak aturog ni Sofeng. Ngimsak, yak mutla makaturog eh. Anya na jay. Niti kulaw na jay. Itaman pa'y ngadakulaw. Salbag. Hagtago umot ni rambutanin. Adan sakit ani nga asna. Agan ani nga asamot di kakaloy. Ay, pilit ako hindi maturog. Ay, salbag. Saan nagpakaturog ni rambutan? Agan ani nga asa ngagpayson ni kakaaloy. San kami mo't ngaminan na panakilas na ako rin patak. Kumot. Salbag mo't daytan. Apay nagtagtagoob ni rambutan. Umar-arubayan nga ta ni kakaaloy. Kit isun tagtagooban na. Sapay kit adaago ni akulaaw. Ay, talaga ang mga alyan ni kakaaloy. Natay jayin na. Adayam ako ng alalya. Adamot ayam alalya. Adulamin day tamot. Adda kay tamot Apay, gustay, agreeing ka. Agreeing ka. Anya ka mo't. Agreeing ka kung kunam kat sana pa yan nakaturog. Katnoot tumangan sa matirabiin. Kunakla numabat-batibat ka. Abay, anyat di mo pa katurugan. Denggam. Agtagtagoob ni rambutan. Mga alyan ni kakaaloy. Adula amin na pagpuy-puyatam. Maturog ka kit din. Intun kon malalya kang agpaiso. Unay kat nga minin, tabagmag na tayo, mapanay di kampusan to. Makabano ka talaga.
Ano di tayo mabalinti agsardeng nga ginana. Angam sa nabalita si Digtayaw. Nay, daduming tinagbitbit iti lungon Takakaasimaw. Nadagsan pa ikat bangkay. Kasla sobra ka nung harod ti dagsan na. Apay ngay ngamin ngawan manlat na arkila pagluganan tayo makipamumpon. Sa pay dandan nila lakay kan babakit tayo amin na magmagna na makipamumpon. Ni Rosalat na inayon asan asenyor. Ay. Bili bakit de ititimpuyog tayo asenyor Ay, katuan. Mala, kakapsat senyoras. Ano san tayo nga itulnog tipada tayo senior citizen. Iji Campo Santo tamaitabon. Kapada tayo miyembro ti asosasyon. Iso nga itulod tayo. Takastoy tayo tumat intun matay tayo. Wan. Itulod tayo mat. Wen, kakabsat asenyor. Agtitinulod tayo. Ako, wala. Nay, apay, anya day jayan. Nay, ay, kita aman day jay, kakasin out. Nay, dan ako sbaw. Nay, apayaya. Nay, pada senyor din ako sbaw. Sabat turyang jamaysan. Arayakin tayo ida. Ipad tayo ida ospital. Ay, anyan na nagkasang. Kaslamat lakam kamatanan, ti pitupulo akabalyaw dagiti nangitabon kan ni Kapsat Aloy. Unay mo, dayta ako namon. Katuwan, kasanaw, nagpartakan ti amin nagaraw. Sansapay kita na tutor ni Apo Padi ti kararagnan. Ado tinamati, anang alya ni Kapsat Aloy. Iso anatalimu daw da kakaturyang kensima. Aywan. Kumusta dangatan? Daduming kan dagiti barangay tanod tinangitaray kadakwada di ospital. Awagam ni Duming Woman? Di pa ikat mapagsusuro din tararamidin. Wano, mapangkakidimot ng di ospital. Ay, Gusteng. Ikoy-koy na ko ni Aloy ko. Itang lanak. Saan ko pa'y akayat di batay? Ay, kabsat, kakaturihan. Anya day tang ibagbagam. Ay, itang lanak. Ikawit na ka. Oh, no. Kadwa na ka na matay. Ayan! Jak pa'y kasi matay! Jak kayat! Batan na kakaturyang. Batan na, kibatan na. Ay, gusting agring ka. Maganano ka? Ay, nabati batak sa. Nangal-alyan ni Kakaaloy. Ay, Kitnusan pa'y mo't anatay. Ay, nabati bat ka, Gusteng.